Po uvrstitvi v finale pokala je pozornost popolnoma usmerjena v prvenstvo. Zmaga v Krškem z igralcem manj je moštvu vlila dodatne energije in samozavesti, kar se je poznalo že na izvedbi proti Zavrču. Yeah, we need one victory like that. And we put, like in Brazil, we say, we put the heart in the shoes, you know, to play this game. Rodrigo Defendi je v relativno kratkem obdobju postal eden izmed pomembnih členov te ekipe. Skupaj z Denisem Šmejem tvorita udarni dvojec preostalih branilcev, ki je zelo uspešen tudi ob zaustavljanju nasprotnih nogometašev. Yeah, he's a young player. He has very good quality, and we understand each other. So the most important of we play already 7 games together, 6-7 games together. We are doing good. This is the most important. Tudi sam Defendi je s svojimi izkušnjami postal eden izmed nosilcev igre. Zdi pa se tudi, da se je osebnostno povezal s soigralci, da obstaja kemija v slačilnici. Yeah, we have a very good relationship in the dressing room, outside of the team, club, and this is important. We have very good friendship each other, and that's why the things it's gonna happen good. Ob tem, da se je udomačil, je proti Domžalam zabil tudi svoj prvenec. Nasplošno se zdi, da postajajo prekinitve pomembno orožje v tem delu sezone. Yeah, now we have this quality and we must training a lot more to be weapon in the last games. Ritem tekem je neizprosen, glede na to, da nekdanji član Rome v zadnjem obdobju pred prihodom v Maribor ni bil v takšnem tekmovalnem ritmu, se poraja tudi vprašanje, kako sveže so še noge. As you say, it's a lot of games in just 1 month, maybe 6, 7, 8 games in 1 month. We are a little bit tired, but we must play and we must show ourselves in this game. We work for win the last 6 games to be champion. We know it will be hard to win 6 games in the ball, but we will work for that. Prva od zadnjih 6 je to nedeljo ob 16:55 v Ljudskem vrtu, nasprotnik Koper.